Hore, jambu kumi ini uwoh lagi guys, uwoh titik dek, uwoh. Terus ini masih berbunga, ini bunganya banyak, ini juga bunga lagi, banyak bunganya ternyata. Wow, ini ya bunga nih, bunga. Oke, bunganya cah. Ora usah. Hiro, jambune wah sok panganan ro. Kowe seneng buah toh? Toh? Jambune wah le. Iki lho le jambune wah le, kembange akeh le. Enak sing wis rada arep gedhi le. Wis rada arep gedhi le. Ternyata dikasih bunga lagi yang banyak, ini semoga jadi rek. Bunganya banyak calone. Banyak lah, banyak sekali alhamdulillah. Apa toh cah? Apa? Jilatmu ngawas loro. Roy Rairo, apa kuwi ben dintop. Ya, cedhek ana ben dintop tawon kuwi ya, heeh. Cedhek ana, lek wani, ndang. Kuwi tukang berburu kuwi nek tawon kuwi ndang di anu. Ndang diparani kuwi. Lek dintop irungmu bendol mbuh lho ya. Lho malah diparani. Tawon iki ro. Loh. Piro? Loh, malah dioyak-oyak. Lah, kowe lek dientup irungmu tenan. Lah. Kae sibur kae, wi, ibur wi. Iya kono. Ben dientup irunge. Wis sibur. Kalau sibur ana san. Baru bangun ya? Mas Abon baru bangun ya? Baru bangun Mas Abon, ketap-ketip. Ganteng irek. Ayo roh. Rene. Dintop tawon mengko ngindik tawon terus. Ibur diuburke piye maksude? Apa Ibu Pino? Ibu Pino sudah masuk kandang? Sudah sore masuk kandang? Iya. Sudah masuk kandang Ibu Pino? Oh. Cantiknya rek Ibu Pino rek.